ste bre ljudi, nas sposoban gdje vidjela ste majka trajka. Jebala što boli zapelo vas. Sad smo naći igrati. Pravimo grad. Kao što sam rekao, to će najviše će da snimamo. Tako je. Sad ćemo da pravimo stadion. Znači, tu nam bukvalno pomen. Znate šta treba da stane, treba zelena trava i treba bijela traka. Koji ću uzeti zeleno? Svi. Sad počeli ovo dobro. Evo gdje će prvo to napraviti. Ovako, malo. Sa šišro na dno ne vidi. Ovdje je malo liče. Znači trebamo podignuti kontaž. Kontaž je na kontaž. Ne tako. Znaš nešto mi. Koliko mnogo stavim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čekaj, ovo treba biti bijela traka, ali tako? A sam okolo napravim ovo bijelu traku. Ovo sam zadnji izbrojio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Malo. Šta je ovo još? Neke kuće. Svi do. Je dovoljno? Ili je male? Još. Malo. Ovo je malo. A bolje da sam stavio zemlju sa travu. Evo ovo je dobro. Valja ovo za pokrit, brate. Sad ovako. Ja stavim kockastu. Znam da je napuno vratila stvari. Lakše ono kad ima trava sam postavim bijelu traku i gulu. Ko će imati tu? Hej, tačno će biti seljaci ispod vode. A što mene tudi sad nešto kazat. Ali ovo poput je. Prvo ćemo ucrtati igralište, pa sam okolo poput. Valja sad izbrojati ako ovo netvaran broj, razumiješ? 1, 2, treba jedno proširiti. 36 mora biti. 35. Može se podijeliti. Može sa 5, ali znaš da bude sredina ovako od prilike. Ne mora 18. Mora za jedno proširiti. Jel' tako da mora? Ajde za nas bilo buško, 15 minuta časovite. A ovdje ne istrajali 15 minuta. Treba 20.
Ili više. Koliko treba vuča? Evo ljudi, dok mi napravimo. Ok. Sad treba 18 plus 18, 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tu. Najde ne bi ja rekao. Sad 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 i sad vertikal. Neku trebu. Sad se ja brate sjebim. Neću. Samo gledam. I sad treba ovih kockica iz brada stavim krug gdje treba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, brate, može na 12. Sad opet legne spavat. Ja mislim da će biti cool ovaj sad. Možda ću ja napraviti to gula, sam da ocrtam nešto ja mogu. O lijevo, desno, naprijed, nazad. Podijelim na 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ne brate. 1, 2, a. 1, 2, a. Kako sad da izbrojim ovo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu. Sada izbuši ovako. Znam gdje treba postati centar. Kako ja sam mogu napraviti krug? To je centar krugle boje. Bože, krugle boje kruga. Znači nekako ovako, pa ovako. A? Čekaj, ne se ti izaći. 2, onda znači ove 2. Onda da. More, ba krug isti. Pogledaj. Jo, nešto sam sjebala. Znači moramo nekako isto napraviti šmarje. Ovako. To i to treba izbušteš. Opet ne bude isto. Kako bi mogo napraviti? Ne, kocka samo. Sve ne mora biti krug. Ovako. Ne. To. Vidim kako sam vam radio. Jo, pa ja sam glup. Pa znam kako te mogu raditi. Kako ja nešto vam uradim. A? Ja da sam ovako napravio, ja ne znam drugačije. Ja to nešto pokušam. Vam tamo šutam, a ne znam. Ne znam, ljudi, vam tamo to ćao u drugu epizodu probat, aj. Kao, vidimo se u drugom epizodi. Ćao.